bila van u dvorištu, prehladno je, kiša i jako loše vrijeme i ogromni vjetar, pa nisam mogla nigdje. Snimila sam nekaj kako buše i nešto za idući tjedan. Imamo li zimu, ljetu? Šta je ovo, ljudi moji? Ja sad idem večerati i pogledati seriju, pa vam se javim kasnije. Hello, 9:30 je. Vrijeme je da odjavim dan i ne napravim trening jer je baš zahladnjelo, pa je taman. Želim vam laku noć i vidimo se uskoro. Bog ekipa, danas je subota 11.6. Sad je 12:30. Ja gledam opći sabor HDZ-a online. Pratim malo kaj se dešava i tako. Popodne idem u vrt s mamom pomoći joj prati trešnje, pa vam se javim sutra. Eno ekipa, danas je nedjelja, 10:30 je, inače je Antunovo, upravo sam se sredila, obukla, idemo kumova i tamo smo cijeli dan, jer je kumu sutra imena i godišnjica braka, pa oni su to nekako skombinirali, pa idemo to proslaviti, javimo se kad budem mogla. Da volan više samo njih. Nam si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jeni. Ovo je moja, mene si... Bože, zašto si me stvorio, što me nisi u kamen pretvorio? Prijatelji moji, hoće izdižati karte, ako nas nije. Kada zaspeja, kao ti liči moje, Draž, posle se ti naredi za ti. Uglavnom ekipa, danas je 13.6. ponedjeljak, sad je 11:30 sati, ja sam sad tek ustala, jer sinoć nisam fakat se javila, ja sam bila preumorna. Znači, kum i kuma od mame i od Joha su slavili godišnjicu braka i kako je Antunovo, sve su to spojili, pa smo slavili jučer umjesto danas. Bili smo do nekih 8:30, 9. Bilo je fakat dosta ljudi, upoznali smo neke nove. Snimila sam vam par klipova, čak smo svi plesali i prvi put sam onako u životu pred ljudima plesala. Imate tu snimke, znači ja ove međimurske pjesme baš ne znam, ali kad su dečki krenuli pjevat Halida, Krtovića, ja sam se toliko raspjevala, onako čuo me cijeli donji Mihaljevec, pogotovo na onu pjesmu Evo mene moji ljudi, došla sam vam ne prevandu, tu sam malo i plesala, fakat pre dobro, pogledajte snimkice, a ja sad idem odraditi obaveze za danas, pa vam se javim kasnije.
utakmicu i vrijeme za laku noć. Bog ekipa, danas je srijeda, 15.6. Ustala sam oko nekih 10:30. Probudio me neki ljudi poštar, donio neke pakete i račune. On je onako pola sata tu pred vratima trubio kao budala. Sad sam ustala, idem snimit vlog. Danas je kolinje. Moji su išli nešto u Čakovec, a ja sam ostala doma tu riješiti kad imam online. Javim vas se neki drugi dan. Nazad nema, nazad za nas ljubavi, više nismo sami, sad smo ona, ja i ti. I u 4 zida svaki razbila bi zid, al ti nemaš obraz, al ti nemaš stid. Evo ekipa, danas je petak, 17.5. 10 sati, ja sam 10 sati na večer. Ja sam do sad radila digitalne obaveze jer sam ih imala baš dosta i nisam savjetala od kolinja prošlo par dana. Počela sam gledat nove turske serije na Novi, Prevaru i Kuzguna, tako da čvrsto preporučujem. I ništa, sad je po 10, ja sam snimila do kraja ovaj vlog, snimila par tiktokova i idem sad još pogledat serije i pravac bavanac. Ako vam se vlog svidio, kliknite like, pretplatite se na moj kanal te me zapratite na svim društvenim mrežama.